Hello, ngasi sigi video sida ina discuss tawdise BP gi matang ni blood pressure. So I say BP on da bukui na ngasi am tang on thok siran tawbune. Yam rough way the on ge. The proper exact method to on banatte. Aduzu digital kinos na all in proper on badi. Am kop na yenge hagadi. We manual strict manometer na on gadamni CD daily monitoring gumba natraga no madami mayam yengadaba dumaina rough estimate amagini manual amaduna yengaga zu adum BP ze hozik ol zoomi mangale ol zoomi tale ol zo adum khetna gani khut ki pressure khong ki pressure toes ki pressure kokrom da jalibe e sing ki pressure loin khetna gani adu khoina khwai convenient oina on ba yabu ze khut to ibna khut to on wane right ki pressure left ki pressure khetna gani ngahak exercise tawraga ngahak potharaga khutse ngahak thangaluraga thadar thamaga everywhere every situation the pressure je dum khetna gani ai hozik video se mamang da ani humra namge tawbada BP henge je ahumra sure siga adubo video number gi setting do kha phasagi dena amuk repeat tawrine so nasai 142 by 110 nong le mi 136 by 96 amuk lay 112 by 86 amuk lay nasai ai khara koisa chalu bai khara wang khala me do huzik sum nim dhara e adagi huzik se ai pressure se kayin ham kuin changi hadakti sigi machine da all lagadi odd number lakpe 110 by 87 janga okay manual den all lagadi every time adadi odd number have yaw de 90 92 94 96 100 98 100 swaina marking le aduna okay all the time kino oina e odd number oina e even number oina e ba koina manually lawdo machine dadi odd number so cd 116 by 90 so aina 116 by 90 ni e dadi kana kai khangani ai manual lawriya machine lawriya manual lawbiya khalamgani aina kaim de e ba kanda odd number hek iraba mi de khangde ai di khangani sigi doctor sina sigi nurse sina digital the only se aduna medical student oi kanda digital the on bazamna tang bagi dab da khalle khoi na matam da hujik ti digital na talai na ramina kasu pudi kaide khoi matam da manual zu phajana lay digital zu lay aduga digital do use to already maze kino na owning dira kaina ko manual do na on batal lira kaina ga the odd number e deba I sometimes digital na no phado lower su odd number 87 ladi 86 sign on thok to ne kino dum karam ta na chingna ya ta na wasiki kino do so BP have the kaino have the koi ki blood vessel the e flow tawrido aduna blood vessel gi wall the site the exert tawrido definition here the pressure exerted by the column of blood perpendicularly onto the wall of the vessel hamneba ising pipe amada ising chain libido mana yam kanna pressure the chain lagadi koi gi ising pipe to tap hena pakthori ko san phandori ko ising yamak takanda na loose ori ko so yum da ising han malak podo water tanker ga lak podo big thali kanda sir hai lai ko blood volume yami kana sir lai ba auzna khoi gi e gi singli da khoi gi bhakchang sida e gi volume je water ga di name da kai kam kana name gani dehydration chak phajana cha da ba adigi ising thakta ba adigi e thoga e kha chakhiba 500 ml 1 liter ga chakhiba adu kanda BP se nimdhara ko hogani water tank to tanghai chala kana loram daida tar pipe ta tara pising do khar sondari idna ko adumaina odagi pipe chi macha ama tawragadi ising je ps and copy ko na messel lagadi ps ka copy ko pipe chi loose orgadi zar and flow tawi adumaina blood vessels e khuzal lagadi pressure wang khali relax tawragadi pressure nimdhai adu blood vessel has a muscle layer ama yawi ngaktane aduna amu khujala pe amu relax so pe hidak na khujal han be hidak na laktho han be third the heart contractility khoi BP mathak ka makha ga haido for example I use BP do kya na ka for example 110 by 90 ne hai siko mathak ki BP 110 makha ki BP 100 makha BP 90 mathak makha hai se kai no hai bida khoi
heartbeat adum tawrimina akhoi blood flow se continuous adum cheliba zar cheliba aigi pokpadi ai hojiko e singli da e adum cheliba heartbeat tak haina amdang taramaga adum makha tana beat tawdraga di lep khiduni ko heart lepadi e chenba lepe hoji adum cheli ji kamaino have the heart che tak amung tawani tak amung tawani tak amung tawani tak amung tawani so haina tak haina met pa matam sida heart contract tawu matam sida chili bi do kitang hena thui kitang hena force kal lewa adu ngakang gi heartbeat ani gi marak ta relax tawu matam dana kitang umuk taptha doine ba so heart contract tawu matam du da chili blood pressure do systolic blood pressure kawe heartbeat tawu matam je systole kawe heart adu dagi heart gi e thorba matam do systole kawe heartbeat tawga adu dagi heart relax tawu matam do heart gi e thorak tawu matam do diastole kawe adu na mathak ki bp du na systolic bp makhai bp du na diastolic bp so 110 by 90 lay hairse bako so this is the mapan dagi akoina 90 millimeters of mercury ki force amana phazal leng khala jeba systole matam da 20 pressure de each and gani diastole na 0 pressure de each and gani hadi swai da omina swai gi haitare si matam da adugi moment da adu husik ai minute khar phare ai bp je kitang matham makha oiramani aduna adum fix on lay natte osai oliva matam da kai gumba ina 90 ki pressure ma apply tawrumba husik ai gi igi singli du da sidai da cheliba brachial artery du da adu oragadi systole matam da 20 ki pressure le chengani adu diastole matam da 90 adu aina 110 ki pressure ma apply toksal laba adu di e sune chel re khochi da ko adu na akhoi gi operation ga tawba kan da si phazan na ba ma leba adu da akhoi na 150 200 220 guma pressure dum phazal leba pung ama guma phazal thameba operation tawba kan da e or thokta na ba adu ari adu kawi tunike kawi adu pneumatic tourniquet haina haina puzzle le adu e singli da pressure do loina e blood pressure di ahen ba pressure na amna e singli da namjala avnina bleeding tautri na hak tugi so blood pressure se ainga sa haire blood volume vasoconstriction tawbra relaxation tawbra and heart contractility adugi force da depend tawe aduna bp ya wangen haire se ko aduda hidak ki group che am samna haigadi am simple way da haibane hidak ki group che amadi blood volume handa hanba kidney da hena filter torga urine da yam thon gi ba ising je adu ama oiragadi ising handa halle som da pressure am kalle water tank da gi ising yam kan nazar tare e pipe sida haidi asom side amada ising da thokragadi som da chendhar pa ising do handar ni ko secondly pipe to kallaba sigi pipe sidai di ising pre kape ising handa chu pipe siam ising pipi kape sidi nuai tre haragadi pipe khar achobam pura ga khar loose obam pura ga di ising zor thokani but pi di kapar ko third sidana amuk som bit toropodo water tanki do rubber oil khlone som digi mi achobam na sak na me khlone am kanna ma di som da sak hanong chai gani ko ising do namak pai force to handa halagati amuk kain tholakani swai di thor aduna heart contractility mu hanba so bp am wang kan da ising khara chalhan gi ba natraga blood vessel relax toba natraga heart contractility to reduce toba sigi mechanism ahum sida hidak mayam lay aduna medical doctors medicine doctors anesthesiology doctors cardiology heart ki doctor moigi expertise ta changani and sigumbaze emergency doctor na ju dum khar khangi aisu khangi adu nganga ki patient yam lura kan da khoine emergency da khar thabu di ai but kup na yeng selak ba kan da di expert doctor de gi darkar oi and ppm name ba ppm name en khala jeb ko mi je e thoga la e natraga chaksa da bi da wandharaga masaje dehydrate targa wat len khala jeb adu di kai da kal le fluid da kal le adu anyone bp name lak pose fluid ti adum fluid da kal leita bida akoina litera mani pisan ba da kusham kai de aduna fluid da kal leiba leita bra di khang da mina first akoi gi move se kainu haimda drip khar piraga 1 liter 2 liters mu piraga yengani adudagi aduda wankhala ga di phare mai the fluid wat pagi volume wat pagi oira mi zat ne na improvement la ani adudagi improvement laktraga di either magi heart to sonbra natraga e gi singli do lautho laigraba e singli ke do lautho leiduna aduna amuk topic ama dong chatkre
gi maram yam lei I sing loose pharak tar ga leiba BP je wangkhat lungam daba I sing the loose layer ni na I sing li do khuzal han bam chang vasoconstrictor haba I sing li khuzan na hidak pi raga adagi heart ki force kalhan basu yai adubu hidak amana atop effect lakani hidak amana effect ama ju lakani hekta I sing li khuzal na tak hen khuzal laga yam simple over process na te hidak ama na effect me am lakpodo ama hadi hidak me am do yanjanaga sanari ne kino gido hadi BP 100 hotna bado aduna yam simple oina sign to case ki si dak piu sign to case ki hidak sign piu khoi like tam se sign tam banatte hidak amaduna toriba effect me am do understand toroga hidak atopna toriba effect me am do understand toroga adugi hidak amana hidak amagi effect to cancel tawna bhona ni hidak amana side effect ama lakani adumaina kupna yamna complex over issue ne chahi kya normal par kana isu understand tori siguma myam je ahamba pa kanda understand this to ka su ngamde aduna adugi detail dadi si video ji da chathar roige adugi shock haibaje kaino haibaja sigi patient je shock chatle hairi pakhat le haibna teba shock haidi BPM name haiba BPM name dana problem oire haibaje shock kawe akogi medical term da and blood pressure wang base 120 by 80 is a normal ne 120 mathakta pre-hypertensive stage kind of lay BP je wange tawe haiba adagi wangkhatla kanda 1 2 3 kind of lay adagi hadi magi BP wangbai level do adu si myam je akoi gi doctor singi londa sigi stage na kai hidak tawgonum no kind of understand dawna bane hadi akoi na stage to gi patients da cc hidak sin da cc effect like kind communication better oinamne patient namana igi BP 1 by stage 1 ra 2 ra 3 amai khangbai di dakar ka su oide si je akoi gi medical terminology do pau hongna be easy oina bane patient namana igi BP 1 level 2 ne kind ga khangna ga ka su yamna kino oide magi BP level du dang magi values 160 150 170 admaina khanga ga dum ka su kai dena khan so sigi matang de anything atopa just knowledge ki oina khangning bale gadi hangbiro o ai BP doctor heart ki doctor medicine doctor dina tamina ki time to lying bagi type ki question di hangbira kano and atopa medical students gumba digi medicals anything nurse doctor tamba atopa paramedical gumba oraga information knowledge to hingat na ba kekeno hangning bale gadi ai dum kumna ba tawsar ke atopa video atopa topics ta interested oragadi habiro o ai kai topic ta video semana phagani habado kayino da ai se aina khangzaba knowledge khara se share tawbada yam nungai jai and aina khanbada koigi medical field laitaba mi medical field legazu phasana understand tahodaba moina any doctor ama unaba chatpa hidak chaba kino tan yamna blind no hadi khangda bida leram gadrana khanbagi kaiguma khangning agadi na ai knowledge share tawna hotna jabne just like example as a doctor ni engineering gi wahi wata tar kana ai kem understand tawde ai pura blind ne but khangning ba yawi am simple terms ta hadi kaino toy sigo ga adumaina azu knowledge just share tawai wane thank you so much for watching matangi video dam thing na say